Machielo kwa dhi weche mag siasa eni jotend kweth maketo piny owacho tesre kwa Uganda mapacho kae mondo riwre kanyakla mar golo jatend piny William Ruto telo e yiero maduong' mabiro ka gilose limbe margi e gwenge makadho wadh nam chumbi odiechieng' makawuono. Jotelo go kotenegi jatend duond od bura ma DCP Rigathi Gachagua bendo seyo jatend piny William Ruto magiwacho ni nigi akwede mag dhoudi ka dongruok bende giwacho ni ichwalo mana e gwenge masire lwedo. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Hi cousins, hi Makuzo. Elimbe e gwenge makadho wadh nam chumbi. Jotende kweth maketo sirikal tesre pod medo bie seyo ne piny owacho. Unajua huyu Kasongo alikuwa anakataza mimi kuja hapa Taita Taveta. Anasema ati mimi ni mkabila. Mimi niulize kama kuna mkabila Kenya ni huyu Kasongo. Katika parasteto 250 parasteto 92 amepatia jamii yake. Ni mkabila si mkabila? Kotelne gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Jotelo go seyo chenro mag piny owacho magiwacho ni okosekelo lokruok ne ngima oganda mapacho kae. Mwai Kibaki alituachia masomo ya bure. Huyu Kasongo amesema kila mzazi alipe kwa watu ya jamii yake. Amepanga 150 million. Na hii ni pesa ilikuwa ya capitation ya kulipia watoto shule. Hiyo pesa amechukua amepatia Mr. Yesa. Huyu Kasongo ameharibu mambo ya matibabu. Ameleta mnyama anaitwa SHA. SHA inafanya kazi ama haifanyi? SHA inafanya kazi ama haifanyi? Ndio matibabu iendelee vizuri, lazima Kasongo akuwe one term. Sisi tumeshikana. Tumesema kutoka kule Western. Jamaa ameuza viwanda zote za miwa. Ameuza Nzoia Sugar, ameuza Mumias, ameuza Miwani, ameuza Chemilil. Amekuja paka Nairobi, ameuza Bomas of Kenya. Bandari hii ya Mombasa, ako analenga macho kule bandari ya Mombasa inaenda. Hata ile port ya Lamu inaenda. Watu wa pwani, msipoungana na Wakenya wengine, tutoe Kasongo, there will be no country left. Haki ya Mungu. Gachagua oseyo jotelo manigi ich lit kalure kod tiyo machiegni gi jatend duond od buch Wiper Kalonzo Musyoka. Na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo, niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kasini yake iko makosa. Wewe William Ruto, keep off family matters. Kalonzo Musyoka korka kore opoyo rowere mag Gen Z kuom bedo roteke. Komedo ni duond bura mar Wiper bende biro loko nyinge mar miyo rowerego luor makende. Hata chama cha Wiper tumepindua jina. Tunaita Wiper Patriotic Front ili kuheshimu vijana Gen Z ambao waliuawa na serikali ya Ruto tarehe 25 mwezi huu. Siku ambayo wananchi wa Kenya wakiongozwa na vijana wetu walienda kupeleka memorandum kwa bunge, na wengi wenye bunge walienda chini ya mtaro. Wanaogopa vijana. Ma elimbe margi mokuongo bang' riwruok margi. Kalimbe ni makadho wadh nam chumbi. Kamugai mar ODM Raila Odinga nitiere gi mbi. En mano ma ineno kaka siasa mabiro tedore motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Makuzo mko. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.